Хәлыбзиақәа ҳаҭырзқәа ҳтелехәаԥшцәа аефираҿы иҟоуп адырраҭара аспорт адунеи. Уахатәи ҳапрограммаҿы Аԥсны атәылахьчара аминистрра архәҭақәа рыбжьара ашьапылампылт еимдаҭларақәа рылҵшәақәа. Асахьаркыратә гимнастикаҟны ҳаспортсменцәа ҿарацәа рықәҿиарақәа. Иара убас раԥхьатәи аԥсуа ҽыбӷаҟазара театртә гәыҩлара Шьасрыҟәа ишьҭала. Раԥхьаӡа акәны Аԥсны имҩаԥысраны иҟоуп аспорт ҽыбӷаҟазаратә театралтә гәыҩлара Нарҭаа рышьҭала. Минуҭқәак рнаҩс ахәаԥшцәа идырбахоит ҳҽыбӷаҟазацәа рҟазара. Абраҟа дара иаадырԥшуеит Нарҭаа рхаҿсахьақәа. Аспорт усмҩаԥгатәи иҿыркааит ақәыԥштә ҽыбӷаҟазаратә школа Хадареи амобилтәи Мадара Амабаили. Ас еиԥш аҽыбӷаҟазаратә театр аԥҵара акраамҭа ргәы иҭан аиҿкааҩцәа Алшара Анроу хара имгакәа асценари аԥырҵеит. Раԥхьатәи ақәгылара Нарҭаа репос иадырҳәалеит. Уажәнатә иаартны ирҳәоит ари ажәабжьҳәара анагӡара шаиуа. Аиҿкааҩцәа иреиуоу актиор Адгәыр Малиа излаиҳәо ала аҽақәтәара зегьы бзиа ирбозаргьы уи аныҟәгареи абжьареи ус имариам, иҷыдоу азнеишьагьы аҭахуп. Ԥыҭраамҭак ҵуоит абас аҽыбӷаҟазаратә театр ҳа иҿаҳкаап ҳәа Руслан Ҭарбеи сареи ҳгәы иҭан. Адгәыр Ԥачлиа ҳҩыза дахаҵгылеит убри аус, абра иҿикааит хәҷы аҟазаратә школ ҳа нас ахәыҷқәа идырҵо иалагеит аҽыбӷаҟазаратә ус. Ари аҽыбӷаҟазаратә школ уамак ҵуам аус ауеижьҭеи, аха уажәнатә ауаа рацәа аднаԥхьалоит. Ирымоуп еиуеиԥшым аҽыжәлақәа. Урҭ рахьтә еинаало ашьацқьақәа пони ахәыҷқәа рзы уҳәа арахь имҩахыҵуа доусу иара ишьашәало аҽы изалырхуеит. Амедицинаҿы еицырдыруеит аҽақәтәара иамоу агәабзиара иазеиӷьу еффект ҷыда. Убри аҟынтә арахь есымша ҽыхәышәтәра иаауеит абаҩқәа рчымазара змоу, иара убас анеиааира злымшо ахәыҷқәа. Урҭ аус рыцлоит Москватәи Хаким Светлана Корчалина. Ребята пригласили меня, предоставили мне здесь лошадей для занятий вот с сложными детками, которые страдают заболеваниями такого характера, которым нужна именно физическая реабилитация. Реабилитационный процесс очень сложный, он состоит из нескольких этапов, и одним из этапов является ипотерапия, это лечение лошадьми. Это известно всем, что у лошади температура тела выше на 3-4 градуса, и ребеночек разогревается, мышцы разогреваются, и дальше уже мы идем в седло. И в седле непосредственно проводится лечебная физкультура. Иазгәаҭатәуп амобилтәи Мадара Амабаил лассы-лассы еиуеиԥшым аҿар злахәу аинтерес зҵоу аусмҩаԥгатәқәа адгылара шанаҭо, еиҳаракуа амилаҭ спортхқәа рырҿиараҿы. Аҽыбӷаҟазареи атеатри ақәгыларақәеи џьара хәылԥазык аҿы инеиқәшәо, уи хымԥада аинтерес амоуп. Убри азы ҳара ҳбоит иахьа хыԥхьаӡара рацәала ауаа шымҩахыҵыз, ишдыру еиԥш аԥсуаа аҽқәа рахь иҷыдоу ацәаныррақәа рымоуп, иҷыдоу аизаҟазаашьақәа ҳабжьоуп. Ас еиԥш иҟоу ақәгылара раԥхьаӡа акәны Аԥсны имҩаԥысуеит. Абри заҳәара анҳау, ҳара хымԥада адгылара заҳҭоит. Ҳгәыӷуеит иахьа имҩахыҵыз ахәаԥшцәа зегьы ишыргәаԥхо. Аҽыбӷаҟазара араҟа иҟоуп атеатр, араҟа иҟоуп иара ҳара ҳҭоурых, ҳмилаҭтә епос ашьҭра, анеҩс имҩахыҵуа зегьы иргәаԥхоуп ҳәа ҳгәы иаанагоит. Абар ҭынчрахеит. Аанда акәша-мыкәша еизеит хыԥхьаӡара рацәала ари ақәгылара збар зҭахыз ауааԥсыра. Аҩнуҵҟа еиҿкаан иқәгыларҭа ҭыԥк. Уаҟа акәашаҩцәеи аҽыбӷаҟазацәеи имеимда-аимдо ихибарҭәаауа рыхқәа еицнарыгӡон. Ахәаԥшцәа рыбла ихгылеит аԥсы зхалаз Нарҭаа ирызку алегенда. Аҽыбӷаҟазацәа инарыгӡон ишәарҭоу ипрофессионалтәу атриукқәа. Иубартә иҟоуп аспортсмени аҽи иҷыдоу аилибакаара шрыбжьоу. Хала аҽқәа ацхраара ҳарҭоит. Атрюк анаҳҵо, даргьы ирдыруеит иааҳҵо. Ахәаԥшцәа ирбоит ишымҩаԥгаз убри ҳаҳзыҳәан ибзиоуп, ибзиан иалҵит, ибзиан иааҳҵеит. Иҵегьы еиҳа иацаҳҵар ҳҭахуп ҳпрограммақәа. Нарҭ иира уигьы
еиҭа аҿыцқәа, трюкқәа ҟалот. Раԥхьатәи аҽыбӷаҟазара театртә ҳәагылара Сасрыҟәа ишьҭалак ҿиарала ишымҩаԥызоз дырҵабыргуеит акраамҭа ихымсыӷьуаз анапеинҟьабжьқәа. Омакала ибзиан иаҳгәаԥхеит зегьы, ибзиан ирыдыркылеит ахәыҷқәа рома, иара асценкақәа иқәдыргылаз ҳаԥсуара иаҵанакуеит, ҳқьабз иаҵанакуеит. Даара угәы иахәаратә ыҟоуп, абри сахьа иҿыркааз ахәылԥаз иҿызкааз раԥхьаӡа ҭабуп ҳараҳҳәоит. Абас иҟоу аҭыԥқәа Аԥсны иҵегьы иаԥсатәуп, ари культура шьҭызхуп, ари ҳара иахьа ишыжәбеиԥш Аԥсны жәлар рҟынтә иалахәыз рацәан, аха асасцәагьы ыҟан. Ари аус иҵегьы ахаҵгылара аҭахуп, ацхыраарагьы аҭахуп. Лхатәи ақәгылара ари аԥсуа жәлар рзыҳәан даара аныҳәа дуӡӡоуп ҳәа сгәы иаанаго. Еиҭабуп идуӡӡам ҳәа иасҳәар сҭахуп Русик Ҭарба, Руслан Ҭарба. Абри аҟара аџьабаа баны аҷкәынцәа идкыланы абас еиԥш ҳаԥсуа жәлар ргәы ҭыргартә еиԥш абри абас еиԥш аныҳәа зыҟазҵаз. Аԥсынҵры Анцәа ииҭааит, Аԥсны дагымхааит. Иҩызцәа идгылаз зегьы ирзеиӷьасшьоит анасыԥ, аҭынчра, агәабзиара. Аҽыбӷаҟазаратә ҳәагыларақәа рышьҭахь ахәаԥшцәа артистцәа аурыжьыр рҭахымызт, агәалашәаратә фотосахьақәа рыцҭырхуан. Асҭан ду ҭырԥҳа Михаил Братухин, аспорт адунеи. Аҟәа иаартын акыр шықәса аспортсменцәа иазыҟаҵәҩцәа иззыԥшыз ахәыҷтәы агимнастикатә спортшкол. Ари ахыбраҿы зқьи-шәини жәижәи ԥшықәсазы иуеиԥшым аспортхқәаҿ иара иаҿын. Азыҟаҵәҩцәагьы акырынтә рхыԥхьаӡара иҳан. Ҩнызқьи ӷба шықәсазы абылра иахҟьаны ахыбра ықәццышәаа ицеит. Жәа шықәса иазыԥшын уи ашьақәыргылара. Ҩнызқьи жәаха шықәсазы уи еиҭашьақәыргылахеит. Сынтәа аусура иалагеит. Акомплекстә школ аартрахь иарыԥхьеит Аҟәа ақалақь Ахадари, Аԥсны аҿари аспорти русқәа рзааилак ахаҭарнакцәеи. Ашкол анапхгара, ахыбра аартра иадҳәаланы аспортсменцәа ирыдныҳәалеит. Иара убас иҭабуп ҳәа рарҳәеит лымкала ацхыраара азҭаз зегьы. Ашкол иаҭаа зегьы идырбан иуеиԥшым аспортқәа иреиуа арбаратә гыларақәа. Аспортсменцәа хәыҷқәа реиԥш араҟа рҟазара аадырԥшуан азыҟаҵаҩцәагьы. Ахәыҷтәы қәыԥштә школ адиректор Татиана Имхаа илҳәоит, араҟа аҽазыҟаҵара иалаго аспортсменцәа рыбжьара ишыҟоу Урыстәыла иуеиԥшым аицлабрақәа рҿызҽалазҭахьоу. Девочки собрались на последнюю игру с Россией. Там присутствовали олимпийские чемпионы Карелин, Валуев, Ирина Роднина, депутаты Государственной Думы. Карелин сказала: это что за девчонка? Сария Касланзи, она там зажигала так, заводила так всю команду, что мы проиграли сборной России, конечно, мы послабее, но это было так красиво, это было так запоминающееся. Ҳара ҳаина ҳахьыҟоу аспорт зал аҭоурых ду амоуп. Иара иааӡеит адунеи зегьы еицырдыруа аспорт азҟазацәа. Иахьазы араҟа рҽазыҟарҵоит жәиԥшь еиуеиԥшым аспортхқәа рыла. Араҟа аус руеит ҩажәи аӡәҩык азыҟаҵаҩцәа. Урҭ рахьтә иҟоуп иреиҳау акатегориа змоу жәафҩык, хәҩык аспорт азҟазацәа. Иара убасгьы актәи аҩбатәи акатегориақәа змоу. Азыҟаҵаҩцәа ирҳәоит аспортсменцәеи дареи акыр шықәса иззыԥшыз рыгәҭакы шынагӡахаз. Конечно, открытие – это очень важно. Мы хотим, чтобы о нашем виде спорта, о спортивной гимнастике, об акробатике, о батуте знало как можно больше людей в республике. Шықсы бжаксара гимнастика салуп, дараӡа искәыԥхеит, Наталья Юрьевна сатренер иҭабуп ҳәа иласҳәарц сҭахуп. Асахьаркыратә гимнастика акәзар, ҳаҿиара амам, азыҟаҵаҩцәа рыҟамзаара иахҟьаны. Ус акәзаргьы уи игәыгәҭажьны ишаанармыжьуа дурҳәеит ашкол аиҳабыра. Очень хотели бы иметь секцию художественной гимнастики. На сегодняшний день ее нет, этой секции. У нас просто нет тренера. Мы не можем найти человека, который бы занялся этим видом спорта, который бы владел этим видом спорта. Но мы не теряем надежды, надеемся и ведем переговоры. Агәаҳәара змоу аспортсменцәа сентиабр мзазы агимнастикатә школаҟны аҽазыҟаҵара иалагар рылшоит. Асида Сагариа, Беслан Чхинџьери, аспорт адунеи.
Аԥсны архәҭақәа рыбжьара исымзе имҩаԥыргоит ахысра, атлетикалас, анапылампыл ҳәа еиуеиԥшым аспортхқәа рзы аиндаҭлара. Уажә араҟа ихыркәшахеит аԥхьахә агаразы Аԥсны атәылахьчара аминистр архәҭақәа рыбжьара ашьапылампыл маҷтә еицлабрақәа. Хәымш ицоз аицлабра еиҿыркааит аморалтә ԥсихологиатә ҽазыҟаҵарақәа рзы арбџьарқәа реилак. Аиҩызаратә еиндаҭларақәа рҽаладырхәит архәҭатә командақәа ааба. Артиллериатә гәыԥ, аԥырҩцәа, аԥшыхәра центр, Аҟәатәи иреиҳау арратәҵара иурҭа, агенералтә штаб акоменданттә рота, иҷыдоу адҵақәа рынагӡаратә гәыԥ, хазыҟәа амаҭахысратә баталион акомандақәа ҩбеи. Актәи аҭыԥ агаразы афиналтә хәмар аҟны еиқәшәеит Очамчыратәи иҷыдоу адҵақәа рынагӡаратә гәыԥи, Бабышьратәи аԥырҩцәа ркомандеи. Ипрофессионалтә спортсменцәамзаргьы аҩызаратәи еицлабра хшыҩзышьҭра аманы имҩаԥысуан. Ахәмара актәи азбжа акы-акиҳәа иҭахарала ашьапылампыласҩцәа ԥсшьара ицеит. Очень сложно сказать, потому что обе команды, то есть финальная игра вот сейчас идет, вы сами наблюдаете, очень сильные соперники друг другу, достойные, и никого выделить пока не могу. Игра покажет. Иаццахит аҩбатәи ахәмара. Иҷыдоу адҵақәа рынагӡаратә гәыԥ хара имгакәа аҩбатәи ампыл Бабышьратәи аԥырҩцәа рымба иҭадыршәуеит. Очамчыра аԥырҩцәа рымбахь лассы-лассы ажәыларақәа мҩаԥыргон. Урҭ зегьы раанкылара иламшеит аԥырҩцәа рымбахьчаҩ. Хԥеиакиҳәа иааираргоит Очамчыратәи иҷыдоу адҵақәа рынагӡаратә гәыԥ. Турнир имҩаԥысуаз даарагьы ибзиоуп, акомандақәагьы ӷәӷәоуп, ҵыԥх-аасҭа, аха ижәбоит иахьа сынтәа ҳамш ыҟоуп, ҳара ҳоуп аиарахь иазгаз. Аҩбатәи аҭыԥ ааныркылеит Бабышьратәи аԥырҩцәа, ахԥатәи Гәдоуҭатәи хазыҟәа амаҭахысратә баталион. Архәҭақәа рыбжьара иалкаан иреиӷьыз ахәмарыҩцәагьы Дауҭ Аргәын иреиӷьу ахьчаҩбжа, Генрих Хвасиа иреиӷьу амбахьчаҩ, Алхас Кокоскьыр иреиӷьу ахьчаҩ, иреиӷьу ажәылаҩ ҳәа далкаан Беслан Нқәаб. Аԥхьахә ҭыԥ аанызкылаз ашьапылампыласҩцәа иранашьан аҳаҭыртә бӷьыцқәеи ахраҿақәеи. Егьырҭ ашықәсқәа раасҭа сынтәа ашьапылампыласҩцәа иаадырԥшуаз алҵшәақәа акырынтә еиҳауп ҳәа азгәарҭоит азыҟаҵаҩцәа. Атурнир хымԥада еиҿкаан ибзиан ҩызарыла амаҵура мҩаԥызгароуп иахьа зегьы алахәа аҩгәыԥк рҿгьы дара аҷкәынцәа даара хымԥада ибзиан рхаадырԥшит аҩкомандак рҿгьы аха иааира ҳара агара ҳақәшәеит. Асида Саӷариа, Роберт Ламиа, Спорт Адунеи. Спорт. Сентиабр жәабарзы ҩынҩажәи жәабатәи аиубилеи азгәеиҭоит адунеи аҿы еицырдыруа аԥсуа шьапылампыласҩы асовет еидгыла аспорт азҟаза Ахра Цәеиба. Ахра дицқьышә ихан ижәытә шықәса рзы Гәдоуҭа ақалақь аҿы. Иара Гәдоуҭатәи ашьапылампылтә школ дааӡамҭоуп, ҩажәи шықәса неихыҵуаз Аҟәатәи Динамо ахь диасуеит. Иара ихәмарра аҷыдара азгәарҭон еиуеиԥшым аклубқәа рхадацәа. Зқьышә ибжьаны ҩажәеиса шықәсазы Англиатәи аклуб Тоттенхем Хотспур ахь аԥхьара изаарышьҭит, аха мап ацәикит. Усҟан иара Динамо Киев азы дыхәмаруан. Иазгәаҭатәуп
Изгәаҭатәуп ахра иаамҭазы еиуеиԥшым хыԥхьаӡара рацәала ашьапылампылтә командақәа рзы дшықәгылахьаз. Ахра цәеиба ишьапылампылтә рҿиара хиркәшеит Москватәи Динамо аҟны. Уи хыԥхьаӡарала аԥшьбатәи командахеит ус еиԥш ахьӡ зманы дахьыхәмархьаз. Жәларбжьаратәи акласс аспорт азҟаза Ахрик цәеиба ихьӡала Аԥсны есышықәса жәларбжьаратәи ақәыԥштә шьапылампылтә турнир мҩаԥыргоит. Ҩнызқьи хԥашықәсазы Москватәи Торпедо Металлург ашьапылампылтә клуб азыҟаҵаҩыс дҟалоит. Аҵыхәтәантәи аамҭазы дықәгылоит Урыстәыла ашьапылампыл аветеранцәа ркомандазы. Иахьатәи аамҭазы Москватәи Динамо аселекциатә ҟәша еиҳабыс дамоуп. Дҭаацәароуп, имоуп Аԥеи Аԥҳаи. Иазгәаҭатәуп иԥа Сандро ашьапылампыл дшазҟазо. Иара дықәгылоит ашьапылампыл клуб Актобе азы. Иаб иеиԥш ашьапылампыл аҟны иааникылоит ахьчаҩ ипозициа. Ҳара ҳдырраҭара аредакциа ахьӡала Ахрик цәеиба ашықәс рацәа ақәҿиара дуқәа изеиӷьаҳшьоит.